bamama ibatata beni bakimbangise tyalongwa nsiku tuzolana bisalu mbwine mpasi muwa mambo maklasi vo inspecteur kafutu kuiza mutafo kafutu longa d'enseignants. Où sont nos enseignants? Venez ici. Je voudrais vous entretenir. Un inspecteur nous quoi katukanga. Il va me sentir. Inspecteur Kumbanyango katukanga, il fait tout pour détruire l'école de Malande. Donc il a fait un rapport. Moi j'ai eu le commissaire d'État. Allez. Là c'est vraiment zéro. C'était quand nous sommes le commissaire d'État à l'enseignement primaire et secondaire venu me rendre c'était le 22 octobre aussi. Je parle aux enseignants. Mes chers amis, je sais très bien que les gens ne nous aiment pas. À cause de leurs antécédents malheureux. Et puisqu'ils sont habitués à cette vie-là, et ils sont incapables, je dirais bien. Je pense qu'il n'y a pas d'autres Zaïrois et qui ont pu aider les Zaïrs à connaître un tel niveau que moi. Dans toute la République, nous avons des écoles. En Angola, voilà notre représentant légal, il est là. En Angola, il n'y a aucune école catholique. Il n'y a aucune école protestante, sauf les nôtres. Il n'y a aucun médecin catholique ou protestant en Angola. Jamais. Sauf nous. Nous avons des écoles. J'ai construit un hôpital en Angola. Mais catholique, non. Protestant, non. Sauf nous. C'est-à-dire ici, les gens viennent faire des commentaires. Vraiment, cet inspecteur, il va me sentir quand même. Parce que je ne peux pas toujours tolérer à ce qu'on vienne vous... Évidemment, je regrette beaucoup, parce que je sais très bien que vous direz, vous dites souvent, ah, moi je suis venu gagner mon argent. Moi je ne suis pas un Kimbangis. C'est un langage qui me choque, moi. C'est ça que je disais au coordinateur national. Et que quand quelqu'un dit, moi je suis venu gagner mon argent, alors vous n'êtes vraiment pas un nationaliste. Parce qu'un vrai nationaliste, voilà, on vous envoie 1 million d'ici, comme passeur. Ici. Est-ce que vous l'acceptez? Non, oui. C'est parce qu'il est nationaliste. Je l'ai amené de Mayotte et il est ici, à Kiana. J'ai dit, Kiana, aujourd'hui, notre église aux États-Unis, c'est formidable. Alors, si je prenais celui-là, je l'envoie aux États-Unis. Quel est le mal il y a? Donc, si celui-là, cet inspecteur qui vient me minimiser ici, réellement, il va me sentir. Je rapporte tout chez le président. Parce que des choses comme ça me choquent. Je ne peux pas toujours tolérer des bêtises comme ça. Donc, ne reculez pas. Et quand cet inspecteur vient ici, et qu'il tâche de vous harceler avec ce problème, parce qu'il a quelque chose contre moi, mais il me sentira. Il est grand, moi je suis petit, nous verrons. Vraiment, si la bonne passivité yambula, baba na jidi ka kwa luko na zadi sanga nsianga ni eben kibeni yako ndizadi sa. Beto kuncha beto kuzadi die ba na ngudi na kawutako. Longolo so kalombote. Kwa ngaye bantu nkatu. Bantu bago toujours foi. E kumputu kubalembe kutanga. Bantu basaka ko batuka. Mwini baba baraka mwini ngate mundele kaleni sikazola munoko. Mundele musalamu ayaya mundele kaleni sakunzolako ebana baba kwenanga baka Timosi insankombo kabaleni kunzolako kumpute yele bachala mbogo bangeni kuna nima nkumbi tawuza kubalandi koko makena kuna ngabo sabundele kakabila ngeye ndome en tant que qui secret kalanga kumpute yele bangeni bibi ngedi yake c'est-à-dire ngokuzaloka sirisi sakona ntimbi kuza labisa kaka ngekuzaba kani ekanti ekimbwani koyo kyana kuboni wongo kuboni nkumba se mwana mwanda velela amen muna kumba se ye mwana velela kene mama mingi ko kansi utu mfoti zola vovela kwa bantu bakalanga musican ou bien bantu bangombe kinsuka unu kiki ilumbukia nlongo kyan longo boy tuwi di mbati tata tomene kutulongela lumbu kiki ngaka tulende kondo kusambuko munabi kan lumbu kiki ngatu betubagon su tutombokele
mumu Yerusalemi ba mama ba tata maka mambo mpasi makala tuwidin sangu kansi bankaka mona meso muna mana makala muna vofunda le mosen kama wa yima kumole mos mumbanza ya bonki indu kanivo muna ntangu yi samme pilene benele kutubuila kizebiko ngaba bingi ngakaba tula dia kama kulu ko mudema nampasi kansi mbade bona batela mfumu yisu kwa balongo kibani eluka yemeso bawo bakaye meso ebankaka bakaye meso ko mana makala imama makala muna le 6 juin 1921 lumbukina dia kala dia muno mosida mpasi kansi wunu kiki dikiti kamba dio dia mbude yoka dikiti lumbuki lu yindulu kadin same yoka beto ngamana lumbuki ampile yiku Yerusalemi ngabeto ba wonso no to bokolo bana batata simoni kimbangu tuzi tambuli loto mone mpasa kwende kala tuzi vuanda ko to ku Yerusalemi lena mobika kansi lu vuanda kono mozinzo ebilumbelu mingupe benakalo zori tombo ka kusamo mona du fatu nganga mpasa ba mama e batata kuna twala mpasi Solomona pourquoi bankaka bana batuka monda kadi beto tuzeivo en muntu munzo to kene na donc kene ndemu na pasiko konsantango minzole lengele katu nga manu pasi muina de musavombe ale tudi vuendo ko tumunzo ngonga sambu budidi mvozolo tuvuendo ko tumuzinzo be ko Yerusalemi wena fulu kantalu nga beno lo foti mona nga ma gonso no mena mumbanza yayi lumu kiki nene kalu lendi ke vila kanako mbasi tu kidi mun safu ile kutula tata simoni kimbangu lala ngane wele yani ndambu yankaka kansi babingi tumuine safu di wakatu kidi de mena tungula tempelu de betu ida do safu na wakatu kila bada bale mo mona nsangu se bafutuna we kwange wa mona safu wogo bankaka bin samu ne bona butu wilanga bin samu ko na Jerusalem di ankulu kwa kala mfumu Yesu kasi ngeye mona meso bobo ngewa mona safu wa ikile mbasi yele ziona selo kenzambi lalangane kadi ntangone kay fuana ko ba mama e batata ku Yerusalemi mboti to kiyindulanga besingombe kinsuka min kuigizi metata simoni kimba vo bankaka bizira ko kati kuntoka na sabeni ko kansi ngebo ko lu mun kuigizi ndanga mboto tombo kamumbanza yayi kiesi kene yakumu na wao kena vonzambi o mwana voya mbolo wutukila kuku kuna Yerusalemi ndi nkulu mpasi bamonanga kansi bakalanga yikiesi diwa mwenange kiesi kuma kadi magonso no mana matuzebi kuna mavanga bana benengui muna konsonzo kuna kota kima kentete utaka muna Bible kwa konsonzo bana bafyoti binaka kuzilwa kama na mvuvwa siba fetuku musadi se examen katizebe nkana nzambi kadi nkana nzambi muna kabatika watango sokoni moki mwana keni idiade muna konsonzo kota kuna bwana Bible kwa konso chambre Bible muna mfuluzole kuna bwana mabible mole tabana kami muntu ndakitangila bobo beto ko Yerusalemi mbadio beto tateza yoya tuwidi mpela mosi bobatele mudia mavata mu makan ba mama ye batata lukalanga mu makan batutele le tatome segata mambo mana ga kay mambo tufitu tumoko mambo mana nga irana ulekanga meme kona ko no kona ko ntakuko meme antoto ko lekanga meme alwando tome sago mfunu dina dia mudina vovu ide fi mfunu tombe safio meme kona ko do matela mena yami kuteki soso ko matala ko tome sagana uleka nzokete lu fote ya kala ya lu fote viengesa kadi diamode na gana mono nzoya ne yam kanene lengwa ko kadi amoni ko
kansi tomi se wumana denen funu kibeni buto tomene tala turi yebela memi lele wambi ko ne yako kuleni ko na yemba ko muna wawu lembo kala lele wamboto mbote ko modu ko wonga ko tome sawo ko na de bonga kyangani kada so bi ko muivi parce que tabadi na vuata sukula dio membi ko na ko lele mingi ko sukula kakadina ndine yako ko modu ko wonga ko na ni yemba vienge saka ko mana o kala momo ko na yendingi mono na kun tala na kun ngiwla e buku de ko deyi ntango ale mbongale peka ke buku de mono so ngale buku de mine yam kwa konso ana ngene buku tu ko dena mona buku ko nanati mono mona kizola ko ndo meleta kambake di ambu kizola boko ki yono ko bi buku ko kansi dia kay ko nanati ngi geni yetuko butokala ko mfutu e bien mambo manzambi balongelenge ba wori to malonga mawonso no bayzi bonga mambo mama matadidi badio jamu den zambi kansi de kituka ne jamu de muntu kadi min siku mina ya bayola bon beno be sigata didi kuna gata dino tokala beno be simbanza yi muntu kan songe buku den e muntu kale buku nkatu ya basaselen sasa diambo bayzi ku ngane raison de c'est vrai ba mame batata beto to ban konsambo donc ko konsoana o kwenda na te buku joko deleta ku vila kani doko mono konso kuna buna kungiula ka parazara tumonani yako papa twale buku deko ikuwe ni buku nsamwe na gana bantu bafunda tata simoni kimbangu talabu yani bakatele bantu ka bafuta ni mpako mundele bakayiza lwaki to yani kimbangu twale buku bakagane buku mpako wafuta sadini mwini fo bantu bana wona bawunini ba mame batata kala nga ye buku de ko de kimwanda ku vila kane ko de amudina sadiri to kala bakubama de ambo batolongelo ko na ngombe kinsuka zono munsuka to kala bakubama kadi ngizula mwana muntu yifina mane bututala mambo masona mambo na ntango mpile yina ani ngizula mwana muntu yoyo kalumbu ikala batate ba mama bubutuna ga fuluki aki bankaka mudila bena mudemne kami bantu kana bana bakisi kalamba do beto bakisi wanga pensamu bitowa ngeye mono bubu ba ubana ngizula mwana muntu yifina mane bawo ilueki bele bo abona contrôle basalwa to ale boku diako bot ko na natingi bi carte be to bankaka katu futela be mpasu to bakaka to sueka nkatu mama tata ko na mpaka zikala koko bukena vo betu kibeni tatamudila kani mpase kana wete Yesu Kristo tulanda bi carte bi na to futila ngabio ko kadi negligence mu carte ka koko do mbaya talakati boyi bukena vo tatamudila vo kani mpasi kana wete Yesu Kristo tulanda butu salu swanga zinsi sani tangu sa zingi bitoma ko lutel buta yoka mulonga tawza ngidu sindo ki konda kansi lu yogo so sa wona ka kansi sani bilu yogo so sala wona muna ko mosse yi mwana mwanda verel mi beko misi milubi na bisu nzembo esi elubi na bisu mabondeli masi malubi na bisu nzambe akosa kate soko yango ekuluba maka na bisu mokolo na mokolo muntu azali nani toibi malamwete muntu azali image ya mutu mususu te kasi image ya nzambe ndenge tozali image ya nzambe tosi tolubile na bino na kati na mikolo yo tozali na bino awa soko nzambe asalaka mutu
na ntina mosusu te mpamba te tozali bato tosi toyibi ete likolo ezali mabele mpe mazali na kati na mabele okokutana makambo ndenge na ndenge na mabele oyo mai mazali bazaba bazali basavane mpe ezali nzambe amonaki ete malamu abongisa makambo wana ezalaki na ntina nzambe ye moko aloni moyini satana ndenge ye azalaki na likolo kasi na ntina na l'orgueil ubie lulendo ndenge atosaki te nzambe asepelaki te nzambe abwaki ye na mabele satan ntango amonaki ete ye nzambe atikali kuna na esika na ye satan amonaki ete bo royaume oyo nzambe etikala kuna likolo ye satan akamati royaume na ye mobimba atia yango wana kati na mabele e tosi tomoni nde ya solo satan ndenge babenganaka ye kuna na likolo ayaki kubongisa royaume na ye awa na kati na mabele mokili mobimba epesama na ye amizwili bapesaka ye te mais asali déclaration oyo nzambe alobi hela ngai mutu nasalaka yo omoni ete ngai natikala wana likolo kuna ezali mokili mwa yo osalaka eloko te ale mabele esika ye atiaki banyama ye atiaki biloko ndenge na ndenge nzambe alobi ete tosala mutu mpo ate alungola satana na baoyo ya ye awa na kati na mokili oyo ekumisaka satan royaume na ye nzambe akamati mabele mango il fallait batia eloko nyama te kasi mabele mango abongisi ndenge tozali komonana akokaka koluva na mabele mango nde tambola na yo nde mabele mpe matambolaki c'est-à-dire ngai na yo tokokaka kotambola na biso tokoko koboma tokoko kosala manso malingi biso mutu akobenga be biso moyibi azali te mutu akobenga biso asase azali te kasi alingaki alakisa satan azalaka angelu atikaki ye na mayele na ye nyonso tu yango wana alobaki ete ye nzambe azala kuna na likolo awa na se nde mokonzi na ntina wana nzambe abumbani na adamu tosala mutu na lolenge na biso akamati puissance na ye oyo koleka angelu na mokano batata nzambe bakomi makambo ebele tata nzambe apesi na adamu nsima na mama eve puissance moko ya kosekana te
Lucifer azalaki kuyela bango ayaki ndenge yalingaki ndenge ajuilaki puissance na ye aussi kuna na nzambe mpamba te azalaki angelu azalaki kuya esika ya tata Adam na mama Eve na puissance nyonso tu kasi Adam malgré musuni alekaki ye puissance soko ye kaka abandi kopesa masengene na ye me ye nzambe ndenge nini apesi binu bilanga monene oyo ya binu moko kaka ekasi nzete oyo apekisi mpona nini ye alingaka baconcurrent te makambo manso ye bapesi binu kasi nzete oyo olia te mais vraiment binu bozali zoba kasi tata Adam alobi Satan va-t'en. Satan accueilli ndenge nini wana bamama ntango nyonso tu Satan azalaki na pouvoir ya koséduire pamba te bazalaki bango mibale kaka mama Eva mwasi kasi alekaki Satan na pouvoir kasi banda mokolo oyo lisumu esalamaka baperdre eloko ya motu oyo ezalaki na bango ekima Satan na mayele na ye au lieu ayaka ndenge azalaki koyela amoni ete bango baza na mosuni malamu nde nakamata eloko oyo ezali mpe na mosuni nyoka azalaka tellement flexible eh bien yango wana nde muyini Satana akotelaki nyoka nyoka ndimaki yango wana ya solo nzambe azali ndenge mosusu ndenge nalobelaki yango Satan azwaki etumbu na banyama nyonso tu natangi na ngai de liyo bapesaka etumbu ke boyo kasi nyoka azwi etumbu en même temps que mutu nzambe yekoluka wada ye bozali wapi aya solo tubumbani awa mpamba te tozali na bilamba te ndenge nini bino boyibi ntango nyonso bovandi na ngai awa bokolokaka bilamba te elelo bobandi kolokaka bilamba likambo nini tata Adam afundi deja mama Eva ye oyo mutu opesaka ngai ye mutu abebisi ngai ngai nazalaki na posa wana te kasi ye mutu abebisi ngai matei na ye mutu ekwesi ngai mama Eva alobi ngai te tata ezali fote na ngai te kasi nyoka mutu akosaki ngai nzambe a prononcé jugement na ye a condamné tata Adam a condamné mama Eva a condamné nyoka a condamné nyoka mais ezali eloko ya pamba même pas nini ba condamné ye batata na ba mama likambo yango ezali mwa makasi nyoka aza na ye na molimo te soko akufi kaka lokola lion lokola panthère obie tigre obie nyama nini azala baleine azala nani soko akufi na ye kaka kasi lelo nzambe a prononcé jugement mpo na nyoka e punition na ye ti na mokolo malelo eza na ye kaka mutu pia punition na ye ezali kaka ti na mokolo malelo kasi nzambe asali mutu na lolenge na ye nzambe abongisi likambo bamama ye batata
Bajenoye. Tolandi be tolandi te. Malomo ya papa. Lelo tuzana Yerusalemi. Denge tuzana Yerusalemi. Eloko wana tuzana yango. Oya pouvoir.